back bafowethu nginibuyisele emuva ngiyakhumbula there was a situation la khona sayithola kweza a complainant umfana obizwa ngomshiwo ohlala endaweni eThabana la khona wayeza kithi wathi udiniwe ikhona lomdlako ngaphakathi and then ke sambuza ukuthi ngiyenjani wathi ufuna ukuyiconfessa ufuna ukuyikhuluma kuma camera wethu samnikeza ithuba ukuthi akakhuluma ke nginthathe ngibuyisele emuva kancane ukuthi ngikhuluma ngani bathi kunogogo esiyabuswa si la khona ugogo bekangu principal and then ugogo lo njengoba bekayi principal sekamdala ke uphumeleza imali kwathola ukuthi umzukulu kagogo loyo ke oyintombazana nguyeke waplana ukuthi kuyokwenziwa ihostage waplana namasokana la ukuthi kanje lokubanja ugogo loye abanjwe kuchisela umuzi bamthathela imali and then kubonakala ngathi bebantu bebabamba iqunzi istory leso ngasilandelela ngathi mangisilandelako ngazigcina ngilande nale ntombazana ngiyibuza intombazana wayiphika wathi ayikho bathi bayithula bafana solo kwistory abantu baziningi bazibuzile ukuthi sigcine ngani kwamele ukuthi sokubuza ugogo ukuthi gogo uyazi na ukuthi kwaba nabantu ke bakubamba iqunzi or beza nomphakathi wabagijimisa walahleka nefoni yonke lento leyo ke savinjwa ke satshela ukuthi ugogo akekho ugogo sesilwa zange sakhona ukuthola ichance ukuthi sokubonana nogogo that was the end of istory sathi silinde lo mfana omunye abakhuluma ngayo ukuthi uyena ongasinikeza istory esizobe siphathelene nale ndaba naye bekayingcenye kuyeke esigcine simtholile ngoba sathiwa uyagula wahlangahlangana ngoba kuthiwa bayenza ukuthi babheme indakamiza na that is why bayenza njalo ke maye namhlanje sufikile isokana uthize wathi no into lena iyamudla ke ufa ukuthi indaba le ibuye back to square one ngoba uthi la khamba khona uhlala ngazizwa khulekile ngoba uzizwa ngathi ulandela izinkoloyi ufuna ukubanjwa abulawa or wenzani uthi rather naye vele abotsho ngoba umsho usigcine sithize akhe sijame kancane silinde lelo isokane linye elinga confessa ukuthi vele iliciniso indaba leyo na dumela buthi lekai ukathalosa gore kwena mang nna Mpho Magabo fasela flopo okay nne tlisitse isikhalo mo mabapi le situation eo ga nna tabeo ya ntshwenya go jwala ka ke sa feel safe no ke ya gona bua ke bona le setup shela ke le go morao okay so le na sa le mo jina jilo ke mo nna confess go re ga jina gore ya la okay so mabana go no ra ka mo ke se safe ke ne go bona ke tle mo ke le confess go re ga jina gore ya la okay nako ke ga go tlhalosa gore ga botse taba e ya gore vele koko ile a tshwariwa hostage and then ga botse ke nya go rona mpha yona ka botlalo gore le ile la I plana jwang ke mang auso we re bolelang ka yena auso ke so atwanga go a disi ke mtlolo mo khebolo le bitso la gagwe wa le gopola le bitso la gagwe ya le gopole bo motse ba bojwang auso auso ki nna ke ikore le ge ba thoma ba re botsa ka tabe ke gore se ntse so na be bolele yana mo fomo ke sa mo face to face okay so mthona plana le yena o tlile mo a lata mona mo Thabana latile ke mang latile ke mshweu okay so bona ba plan ba fete and then na gore taska go ranya ke maswana tsepa gore ba ka ya ntwe okay so marana na bona tsewa o mpone 3 days back mo Thabana go bua tla mo nna tla mara jara thawela ona bua so mara ge se dire fitlile bua ra bamba so re le pampile eng o itjareng like ke nya gore o ska ikre o fitlhe ba go file story sa gore banya gore le direng ba re file story sa gore sentse re swara mogekolo hostage ba pele gore banya ka pin ya gagwe ene hello one pa gore fa pin and then re jefu ba ona ba tla bona re re alwa so na re ra palela la matho ra palela go tsena le pale di cheki gore mola gate ya tja ona le screen tja ona ma go ne mola gore security wa le tight mola gan motho a itsenga re le mo ba sa le botsa gore go tsenega bojwang le gore security vele tight ba le file information ya mkhutama na gore information ne ba file yona ba file information gore re tsene re jambe
mara le re lebella gore jumpa re ka jumpa but re tle re kgone go reach out tsena bua dipatleng bua menyako bua ke mo mabone batho ba feta lo so ra bona ra ka se kgonagale so ra bona ra re tswe re tla kwa ka plan B so ne go sa rena wale ke a gona bua re dula gona bua tse RDP so ke mo le bana ke thomile go tsebana le mogala ba so yena we exam after 3 days mara go re ola re mfihlela re ntse re ya dilo ka khoneng so re tsene ka mola re tsene ka ngwana wa ngwanyana gore ka re tlo lata ngwana wa ngwanyana ndene so mara la re shala ka mola la re yona accessory na re khona go tsena ka mola the time ya tsona di gate na re tsena ka ntlo re file gore le tsene so re tsamaya passage le tsene ka morumong yeso a ibere ke ishi dule ka mo until further notice wa jwao sara o stage ka mo ka na wa go botse batara jana go mo le wana mo lo tenne ya wela ena ba re source thunya le re source thunya no tjala pantara je ba re thunya mo gekolo no bribe so mara wela mo re source thunya batho ba ka mo next one ba ntse ba kwa gala ba bolela so mara wela ka mo la batho mara ra thoma ra tla ke tima ra ja phone fela ba tshela mme ra tsamaya taba ya go tshumana because go thwe go tshumilwe ntlo kwa taba go tshumana ntlo ke taba before nna ke fihla bua ke go tshumana ntlo wena go fihla ntlo be se ti tshumile re se tshumile bile rone vetilwe gale so gona go tshumile ba ka le nna mogala wa bona sala mbotšiša gore ne ke le gona mo senya ka ra bona be se gona nna senyaka ke yone ya go stage mo le gore ka botse wena mo tabeng ya go tshuma because ba re tšatši le go tshwariwa hostage go itse gore go diriwa ntho ga laitiwa mollo ga tshumiwa ka kua go bontšha o kare ga a somgekolo ga a lebeletse ka kwa gore ga a swana pele go tšeiwa phone and then ga yang confuse ga nnyane man mola rena o šameng switche fela yes ke a gopola bona tima ra tla re ke tima ka re ke namela screen re ka o sha phone wa o sha phone ya efeng ya le popotane ya go tsamalena wa re latile mo ke shweo na ba ntshware ke yona ndene ke bolela le bona gore o re galang go tla hang ka molagare mara re le vitwa mona to le lo ziago o le ke le go di mala mmere ke namela nne ka mola ba re ya go no re ka wela kwa ka re ya lata ka jumpa ka tsama community al kitimisha community mola ya re kitimisha like officer ora ile ka mastrateng se ka mpela ba tla bona ba le ka mastrateng se ka mrago ne skrimir select se go le ne snele electric wire kwa godimo ena ga botsa se la mela simple nna tse no bona ke re na menge ka go re jambi ba re re le take conscious okay be ba le sepishe ka ya gore le dire mmereko so mola ga botse nna ka mgo ba re botse ba re le gonne ke ra ba le tshepitseng yona gore dire mmereko ntle le gore ba re go na le bokae bona bo berekela bokae ba botse mola a ra o lela ka di-price tša go patelana o tlo patelana bokae ba no re nna ya o tšeng tšhelete then o mo re tlo patela wena o ka tsamaya wa fihla wa bereka ko contracting o sa tsebe gore o berekela bokae no gore go ya le ka information ba re fileng yona gore o tsamaya so ka go ditšhelete di ka ba so le rena re no opa gore ba reng gore bontšha gore maybe ne go tlile magolo re kgona re ka no ja bo di-TV dingeng so ba mo nna ka bona re ka se bonagale ka re ke iteletše tswalele di santse o ebule gona go bua ntlong so gore tlole re ke tile ko ketima a shifa mšweu phakile koloi ka montle o kgonne go gona